mah. Terus makan yang banyak mah. Terus tulangnya habisin semua mah. Jangan disisain, bayarnya sama aja. Betul. Habisin mah. Terus. Gurih dan sayang. Apaan gurih ikan? Ini gurih. Iya bener. Kalau perlu dibungkus aja, nanti mintain tuan. Kertasnya gurih juga aku makan. Iya benar, kertasnya makan sekalian bergurih. Benar. Terus. Nah. Ini kalau ada yang hajatan, jangan lupa kirim tulang ya. Jangan lupa kirim tulang ini kalau yang pada hajatan. Tapi tulang dinosaurus. Vitamin dimakan. Makan di rumah kayak gitu nggak apa-apa, nih makan di luar. Aduh, dibikin bersih banget begitu. Kagak jaim banget. Keluar beli. Oh iya beli. Bukan endorse. Mari ulang sabar. Udah. Jangan ngomong mulu dah. Nikmatin aja dulu. Nikmatin ya. Minum yang segar, minum. Harus minum. Kasih air lah, tambah air, tambah susu. Udah cuci kaki dulu ke sono. Cuci kaki dulu.